खुरुमजरी SKTV न्यूज पे येंगबिरिबा पुमनमकपु मेरिना ओइनामना तराम नोकचरी अहानबदा मरुओइबा पाउ पिजरी ADC की टेम्पररी कमिटी सेमनबा HSC न लौखिबा वारेपु यानिंगदबा फोंदोबदुना असिगुंबा थवोंग असिना यूनियन टेरिटोरी की डिमांड हेन मरम चाहली हाइना कुकी MLA तराना हाइरी सखंगदबा सिंगना फारगा पुखिबा अकोइजम अंगौगी लंगला लंजिल पुथोउ हाइदुना JAC न थौबाल डिस्ट्रिक्ट कौखिबा पुंग 9 की जनरल स्ट्राइक ना मियाम की पुंसिदा अकाइबा पीरी अमसुंग तमेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट के तौसेम सब डिवीजन की लंबी थोंग असी स्टेट असिदा ख्वाइदगी फत्तबा लंबी ओइरे हाइना जुक्वाक विलेज के खुंजा सिंगना फोंदोरकली मालेम की मफम अमा हेक्तदा येंगबा यारबा मणिपुर की अहानबा OTT प्लेटफॉर्म SKTV बु सपोर्ट तौबिबगिदमक पुमनमक पुथागचरी हौजिक पाउ संदोकन पिजरी स्टेट असिदा लैरिबा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ADC सिंगी एडमिनिस्ट्रेशन ग मरी लेनना हिल एरिया कमिटी HSC ना टेम्पररी कमिटी सेमनबा हंदक तलौखिबा वारेपु मणिपुर थुगाइगनी हाइन होनरिबा कुकी MLA सिंगना यानिंगदबा फोंदोरकली MLA हाउखोलेट किपगेन ngursangloor sanate chinlunthang kimnio haukip hangsing letpau haukip Paulenlal haukip LM khote letjamang haukip nemcha kipke namasung vungjagen walte hairiba kuki MLA singa sina punna khujek piduna manipur ki governor Lakshman Prasad Acharya da pisinkhiba cherolamada ADC singe election pangthoktriba fauba administration da khudong chahanaba member kunna saba temporary committee sing semnaba handakta HSC na warep lawki adubu HSC gi khongthang asi unconstitutional unlawful oibata natana democratic principle sing फागी ताहले मसिद नतना ADC की लैरिबा एक्सिंग बु इकाई खुमनदबनी हाइना लौगनी अमरोमदा स्टेट असिगी ओइरिबा फिबा मसिदा HSC की मेंबर सिंग ओइरिबा MLA सिंग असि कमिटी की मिफमदा सरुक याबा ngamdana लाक्लिबनी असिगुमलबा यामना तंबंगमदबा मदि मिचंग मिखाई नाइबा पॉलिटिक्स असिना मरम ओइरगा लेजिस्लेचर लैबा यूनियन टेरिटोरी की डिमांड तौरकपनी ngasisu amuka hanna hena chesenba khongfam galoina UT की डिमांड असि तौरी डिमांड असिदा गवर्नर न मिनुंगसी उत्पिनबसु तक्सिनखी HSC की खोंगथांग असिदा मिडेंग चंगदुना अनकॉन्स्टिट्यूशनल ओइबा वारेबसी हंदोक हनबियु हाइना गवर्नर दा तक्सिनखी इलेक्शन पांगथोक्तना अल्टरनेटिव अरेंजमेंट अमा ओइना ADC सिंगी मतम खरगी थबक थौरम पांगथोक्नबा कमिटी सेमनबगी हिल एरिया कमिटी की वारेपु रोंगमई नागा काउंसिल मणिपुर नसु यानिंगदबा फोंगदोरकली RNCM न थादोरखिबा चेरोलमगी मतुंगिना HSC की थवोंग असि डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल सिंग खुंगोइनबता नतना चिंगी लम ओइबा डिस्ट्रिक्ट सिंगी चौखत थौरांगीदमक थादरकलिबा फंड सिंग लान हाइना थोक्नबा अतमनना तौबनी हाइरी डेमोक्रेसी चटपा लेबाक अमगी स्टेट अमा डिक्टेटरशिप अमसुंग ऑटोक्रेसी की मवोंगदा थबक तौरकपगे फिबमसिंग RNCM ना कैदौनुंगदा याबा ngamloi मरमदुना हिल एरिया कमिटी HSC ना टेम्पररी कमिटी सेमदुना ADC की एडमिनिस्ट्रेशन चलाइनबो होनरिबा खोंगथांग असि अमुक हन्ना खंथादुना थबक तौबा चुमगनी हाइरी हौखिबा सेप्टेम्बर की तांग कुंथ्रादा उरिपोक के इबोटोन सना हायर सेकेंडरी स्कूल मनाक्तगी सखंगदबा सिंगना फारगा पुखिबा अकोइजम अंगौगी लंगला लंजिल लेंगाकना पुथोउ हाइना तक्सिलदुना JAC ना पुंग 9 की थौबाल डिस्ट्रिक्ट कौखिबा जनरल स्ट्राइक चथरी ngasi ayuk angan badagi hauna थौबाल कैथेल की एरिया दा बन सौगटपा सिंग थोकलक्तुना लंबी थिंकी लनाई गाड़ी खरा नतना पैसेंजर गाड़ी सिंग चेनखिदे थौबाल कैथेल कानखिदे अमदी कैथेल असिगी अकोइबदा लैरिबा दुकान सिंग थोंगलोनखी अयुक पुंग 9 लोम तारकपदा थौबाल डिस्ट्रिक्ट एडिशनल SP ऑपरेशन अमदी थौबाल पुलिस की ओसिना लुचिंगबा मसिंग यामलबा पुलिस टीम अमा लाक्तुना बनदु तौदनबा हाइखी मदुदा यानबा ngamdabadagi पुलिस न मिया मदु तानसिनबा होनखिबगा लोइनना लंबी की मताइदा होइजिंदुना थमखी लंबी दा लाकपा गाड़ी सिंगसु पुलिस ना चथन खिबगा लोइनना हौजिक फावबदा पामदबा थौदोक थोकपा लेत्री पुलिस ना अकन ममोंगदा ngak senbagi थबकसु चथखी तुंगदा JAC की मियोइ सिंगना थौबाल पुलिस की मकोक
थोंगबा सिंगा उनदुना अंगौ फाखिबगी matangda wari sanaki adubu madudasu yanaba purakpa ngamkide hauzik su general strike makha chathari adumakpu hauzik fawbugi oina miyamna lambida lakpa miyoi singamadi gari chatpada thoina ayet apan pibadi tawdri Tamenglong district ki Tausem subdivision ki lambi thong asi state asida khwaida ki fattaba lambi oire haina Jukwak village ki khunja sengna phongdorakli Tausem subdivision asi Tamenglong headquarter dagi chaurakna kilometer 13 lom chetlaga leiba mafamni lambi thong ge awaba kaya chahi khudinge mayok naduna lakli loina na mafam asida health sector ki khudong chaba ningthina phangdabana khunja sing ana ayek thorakpada hospital da puna bu khonabada wagi seiza natraga fide yomlaga puthokpa ngasi su tawri ngarang Jukwak village dagi Wilam Hailu chahi kuntramanga mapuroiba sangju pami anaba henjilaktuna Assam gi Silchar da leiba hospital da layengba punaba khunja sing na wagi seiza saduna kilometer 10 rom khong na thangduna gari chenba yaba mafam tana puraba matung layengna ba pukre Tausem subdivision gi gari thauba yaba lambi asi yamna fattabana maram oiraga asigumba thaudoga si ahan banate mamangda su kayarak thokre hairi Loinana Tausem da Ladiba Primary Health Center PHC Yoba Lambi asisu aduki matik fate aduki mathakta nongju tha loibana khunja sing awaba gi mathakta awaba mayuknari mafam asiki fibam masi lenga ki mari leinaba singna manung hanjin bada Ladiba subdivision singi health care amadi lambi thong asi amuktang meeting jangbiduna sembinaba lenga ki pukning jingsilakli Ngarang numidang pung nipan makhairom tabada Moirang Police Station gi manung chenba Sendra Boat House mamang Moirang da koi bachat luraga halakpagi lambida yang na thorakpa karama masa matom te accident thokduna karadu da tonglakpa miyoi mari gi manung da ani khudak te lekhidre ani amana sokapan nangbadagi hospital da laikana na ba pukhat kre hairi laibak thiba thodogadu Swift car registration number MN05A 8327 dark blue machuge gari tongduna Sendra romdagi Moirang tamna lakpada masa mathanta accident thokduna Takmu water sports ta tasin khibani hairi accident adubu thengna hoba singna makhoi mari makpu Moirang CIC da khudak ta pukhatuna laikanaki adubu tronglaubi makha lekai dagi ningthausam premchan chahi kuntaret apokpa priyo amadi irengbam manau chahi kunithoi apokpa ibomcha leikhidre haiba khangmangamki aduga tronglaubi makha lekai dagi konjengbam bipin chahi kuntaret apokpa chandra amadi oksongbung dagi hemam inauba chahi kunithoi apokpa khomdon makhoi ani sokpadagi laikanaki hairi accident asigi matangda Moirang police nasu case ama lakhotkre hairi Hauzik pawing marak thana ten break amatang lominase Mobile furniture na lagliba wedding season asigi anau ba contemporary wedding set furniture sing puduna lakchari loina na Manipur ihan han ba oina wedding set laibi ba matamda 24 carat ki 5 gram ke gold coin free gift oina bizari Mayam lengsin biraktuna mobile furniture ki 3rd edition the great wedding sales gold offer asi pre-booking tobiduna khudong chaba si lobi ho offer asi akupa information khambina bagi damakta sangai product laiba mobile furniture la lengsin biro Break it the taram nokchari makata ba pau pizeri Manipur Police personnel sing da financial service ningthina fanghanaba pandamda State Bank of India SBI amasung Manipur Police ani gi marakta State Bank of India SBI Police salary package ke memorandum of understanding MOU ama khudek pinakre MOU adu Director General of Police Manipur ge office ta khudek pinakibani Manipur Police ke maikai dagi Inspector General of Police Administration Konsam Jayantana khudek pikhi aduga SBI ge maikai dagi na State Bank of India Regional Business Office Imphal ge Regional Manager Khumukjam Okendrana kudek pikhi MOU asigi matungina police personnel singi special salary package personal accident death insurance amasung police personnel singi imung manungi miyoi singda outstanding benefit ki kanaba pigadauri masigi mathakta police department amasung SPI ani gi marakta hena afaba mari thamba ngamnabasu pandam thamli thoramaduda Manipur police ki DGP yauna SPI gi makok thongba official singsu saruk yakhi
Bisnupur amadi Churachandpur district ani ki tainabada leiba Morang police station gi manung chana leiba Uyung Makhong Gelmonda ngasi ayuk pung mga minute nifu mga rom tabada security force ki combined team amana search operation chathabada KG ani hen bagi IED bomb yauna pokhai bagi pochak sing fagat pangam kriaide Bisnupur SP Ravi Kumar gi lamjing makhada Morang police station gi OC Rezen Khangen bamna luchingba Bisnupur district ki commando team amadi A32 CRPF के असिस्टेंट कमांडेंट M Premanandagi Kangbu E08 CRPF के असिस्टेंट कमांडेंट चंचन मजुमदार की कांगबू अमदी मंगा सुबह सिख रेजिमेंट के कलम अमगा पुन्ना हाइरिबा उयुंग मखोंग अमदी गेलमोन के हाई कैनल द थीबा हुंबगी थबगा सि चथकिबनी हाइरि ऑपरेशन अदुदा उयुंग मखोंग द लैबा पुखरी अमदा लोतुना थमलंबा बोम अमदी पोखाइबा याबा मचाक सिंग अदु फागत पंगम किबनी हाइरि फागलबा पोलम सिंग अदु मैगजीन ग कोनना SLR राइफल अमा वाकी टोकी बाउफेंग सेट अनि हेवी एक्सप्लोसिव 36 ग्रेनेड तरुक हैंड ग्रेनेड आर्म रिंग मरी टियर गैस ग्रेनेड अनि स्ट्रिंगर ग्रेनेड एंटी राइट अहुम dual cell anti-riot manga blank cartridge taruk BP jacket ani IED improvised local med chaurakna kg ani dasmik ahum amadi detonator HE36 ki mari yawi hairi combined team na fagalaba khulai amadi bomb sing adu Morang police station da sinakibaga loinana makha taba thabak paikhat pahokri hairi ngarang Kamjong district ki mafam amada थोखिबा लाइबक थीबा लंबी की खुदोंग थीबा थौदोक्ता तांखुल मायार ngalalong TMNL gi luchingba ni lekhidabada Manipur Naga Youth Organization MNYO na awaba phongdorakle MNYO gi president athot kaitang na thadorakhiba cherolamada TMNL gi president Themaso Talanau amasung assistant general secretary Masothing Mangson hairiba Naga gi look asigi luchingba ani asi lekhide makoina lekhidaba asi state asida leiriba Naga sing maruoina Tangkhul Naga miyam gi oina chauna mangjaba mani makoi gi thawaina ingna chikna leiba oirasanu haina thongni bagaloinana lekhidraba singi mung manungna nanghoriba awabadasu saruk yari hairakli हौजिगा रोइबदा मरुओइबा पाउसिंग अमुका हना पिजरी ADC की टेम्पररी कमिटी सेमनबा HAC न लौखिबु वारे पुयानिंगदबा फोंदोक्लदुना असिगुंबा थवोंग असिना यूनियन टेरिटरी की डिमांड हेना मरम चाहली हाइना कुकी MLA तराना हाइरे सखंगदबा सिंगना फारगा पुखिबा कोइजम अंगौगी लंगला लंजिल पुथोउ हाइदुना JAC ना थौबाल डिस्ट्रिक्ट तकौखिबा पुंग निफुनिपान की जनरल स्ट्राइक ना मियाम की पुंसिदा अकाइबा पीरे अमसुंग तमेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट की तौसेम सब डिवीजन की लंबी थोंग असि स्टेट असिदा ख्वाइदगी फतबा लंबी ओइरे हाइना जुक्वाक विलेज के खुंजा सिंगना फोंदोरकले मतंग असदा बुलेटिन असि लोइसिनजरे मणिपुर मियाम की पुंसिदा ख्वाइदगी हेना मरुओइबा स्टेट असिगी लेबाग असिगी अमदी मालेम गी ओइबा ई पाउसिंग दमक SKTV न्यूज़ मिडिंग तादुना लेबियु मदुगी दमक गूगल प्ले स्टोर अमदी एप्पल ऐप स्टोर द चंगबिदुना SKTV मणिपुर के ऐप डाउनलोड तौबियु अमदी सेल अमत तिंगदना SKTV की न्यूज़ अमदी अटे चैनल सिंग येंगबियु नत्रगना SKTV की वेबसाइट skyic.in द चंगबिरगा वेबसाइट असिमक्तदा ROTT हाइबा ऑप्शन द क्लिक तौबिरगा मिटिंग ताबियु अमदी अखोगे सोशल मीडिया हैंडल सिंग द जॉइन तौबिदुना खुदा की ओइबा ई पाउसिंग लौबियु पुमना मकपो मुका हना खुरुमचरी।